Muraho neza nshuti bavandimwe, mumeze neza aho muherereye. Turabasuhuje cyane tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, abadukurikirana. Imana ikomeze ibagirire neza. Hanyuma turagarutse kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Twabazaniye umutumirwa mwiza, twagiye tumukurikirana ku macano yandi. Uyu munsi twamwigombye kugira ngo tuze kubana nawe, kugira ngo adufashe, twigishe. Afite byinshi byafasha imiryango, afite byinshi byafasha mu buryo bw'itorero. Afite byinshi cyane, tumutezemwo byinshi. Rero turakwiyegereje cyane, turakwakiriye hano kuri channel yacu SPS Ba Official. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane munyamakuru. Twahageze natwe. Mumeze neza? Ni amahoro, turashima. Ndabona n'imvura yarayiguye. Yego. Twanabashe no gusinzira neza uyu munsi. Byiza cyane. Hano i Bujumbura buriya haba hashushe. Iyo imvura yaguye abantu bagerageza kwifuka bagasinzira. Naho mu busanzwe abantu ntibifuka, kandi n'ubundi ugasanga cacuya gikomeje kuba cinshi. Rero turakwakiriye cyane, ikindi tugushimira cyane yuko watwitabye. Rero reka uwibwira abantu. Turakuzi twebwe, ariko dushaka ko n'abandi bakumenya. Karibu cyane. Murakoze cyane. Kuri SPS Ba Official wenda nico kiganiro cya mbere tuje gukorana, ariko ku yandi macano twakoze ibiganiro. Ariko ni byiza ko no kuri iyi ko wenda ushobora kuba ufite abandi bantu bashasha bazagukurikirana. Reka twibwira abantu. Amazina yanje banita Rukumbuzi Seba Patrick. Ndi umupapa, ndubatse. Uwo twubakanye nyine ngira nawe arabizi, n'uyuhaye dukoresha ikiganiro, madame. Yitwa nawe Esperance Yamunyura, niyo mazina ye. Dufite abana batatu. Twubaha Imana, kandi n'uwo murimo w'ivugabutumwa turawukora. Aho tuwukorera ni mu itorero rya Pisima, ko abantu ariryo wenda bamenyereye, ariko mu ma abbreviation cyangwa acronyme ryitwa EPSM. Niho dusengera. Aho dutuye ni hano mu Ngagara muri quartier disi. Murakoze cyane, kugira ngo ibyo birakwiye. Urakoze cyane. Reka tukubaze n'ikindi kibazo. Mu buzima busanzwe mukora iki mu bundi buzima busanzwe? Tubwiye ko musengera muri Pisima. Dushaka no kumenya n'ubundi buzima busanzwe mukora iki? Murakoze cyane. Yego. Ubuzima busanzwe bwa minsi yose, jewe ndu mwaja humanitaire. Yego. Wenda izo n'imvugo z'amahanga. Ndakora mu mishinga muri ONG. Yego. Hari ishyirahamwe nkorera ryitwa ISPADI, nje muhuza bikorwa waryo. Rero ibyo dukora ni byinshi, harimo gufasha urubyiruko. Ni ibintu tugize mu gihe. Gufasha urubyiruko kugira ngo ruve mu buzima bwo kutabona imirimo. Bihangire. Si ibintu bijanye na métier byo gukoresha amaboko. Kuba taragiriwe amahirwe yo kwiga amashuri menshi. Hari urubyiruko dutoza, tuba dufite ibyo tubigisha. Rero cyane twagiye twigisha abana ibijanye na mécanique, conduite moto. Twarangiza tukabibaha, ariko twafashe n'abandi bantu muri santé, éducation, no muri protection générale. Donc protection de l'enfant,
gukingira abana ku ngorane nyinshi bakunze guhura nazo ariko n'ihohoterwa naryo rishingiye ku gitsina cyane cyane abakobwa n'abadamu. urakoze cyane abantu nibaze ko mumwumvishije n'ibyo akora niyo mpamvu twamwigombye kugira ngo aze abane natwe agire ico atubwiye. Uyu munsi twateguye ikiganiro kivuga ngo imibanire y'ababyeyi n'abana mu mago mu miryango, ni gute ababyeyi bagomba kuba babanye n'abana bafite babyaye, abana barera. Ico nico kiganiro dufite uyu munsi. Hanyuma reka dukomeze n'ubundi hari ico nifuza kubabaza kandi tubashimira cyane ko mwatwitabye. Ni gute ababyeyi ubwabo, duhere ku babyeyi, ni gute ababyeyi bagomba kubana, abubakanye bagomba kubana? Ushobora kudusobanurira gatoya kuri ico kintu? Murakoze cyane munyamakuru. Iyo ni topic nini cyane, yego, ariko byibuze twogerageza uyu munsi wa mbere kuvuga ku bintu by'ibanze. Abafaransa bakunda kuvuga mu ndimi zabo z'amahanga ngo nta kintu cy'ubusa kibaho, rien n'est gratuit. Ibintu byose iyo tubibona biba mu buzima bw'uko abantu babayeho, si ibintu wareberaho wenda tuvuge ngo bije mu buryo buri nk'agihanuka byite gutya, ahubwo bifite iyo biva. Rero ikitugora gusa ni ukubyumva no kubisobanukirwa. Interpretation niyo tutaza tumenya, ariko ibintu byose rero bifite source. Ico turico gifite aho cyavuye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi uko mbayeho cyangwa uko umwana wanje azobaho bifitanye amateka nuko ababyeyi bacu kuva kuri ba sogokuru, ba papa, nanje ubwanje uko nabayeho, ibyo nanyuzemo, ibyo ngibyo nibyo bishobora gutanga undi muntu bakazavuga ati uyu mwana yararezwe cyangwa ntiyarezwe. Ariko rero usanga kenshi titubimenya, ariko baravuga ngo amateka akomeza dufata inyuma. Umuntu ashobora kugira imyaka myinshi ariko kandi waza umureba ukamubonera muri passé nous retient toujours les dos. Iyo amateka rero atabaye meza tugahura n'amateka mabi, bifite ingaruka ku buzima bwacu bwose. Kuri ico warubaje rero, niyo mpamvu abubakanye, ndavuga umugabo n'umugore, bagomba kubana neza kugira ngo nabo abana babo bizabafashe nabo kubana neza. Wenda twogenda tuvuga ibintu bikenewe. Ku rugero cya mbere tuvuge ngo ababyeyi babanye, ikintu cya mbere gikenewe ni communication nziza, ni ukuvugana neza. Communication iyo ibaye nabi, communication iyo itameze neza mu rugo, ba bantu umugabo n'umugore, ni ukuvuga ko kera haba hajemo virisi, kandi iyo virisi bataricariye ngo bayiganireho bayikureho, ishobora kumunga bwa buzima bwabo. Nimba ubona abantu bageraho batandukanye mago bene uko bari bubakanye, naho niho biba biva. Kandi ya virisi rero ishobora kuba rero yandukira, ni contagieuse, ikaja no mu bana. C'est un virus qui est contagieux, ishobora kuba yova kuri sogokuru igafata data, naje ikangeraho, naje nkazayiha umwana. Tukome rero iyo twabanye neza, tugasonye ya communication mu buryo bwo kuganira neza, kuko ababanyeho ntihabura ingorane, ariko iciza rero nimba hari ingorane no kuzivugana. Ico gihe rero iyo tubikoze neza naho birakurikira abacu. Ni byinshi wenda birategwa n'ibyo wifuza ko tugenda tuvuganaho, ariko icambere cibanze ni ukubana mu buryo bwo kuvugana. Communication ikaba ipasa neza. Abize communication hari byo bavuga ngo ni schéma de la communication. Icambere habaho emetteur, umuntu ubuhaye uvuga.
hakabaho n'umwumva, hakaba n'umwumva recepteur, hakabaho kanari akoresheje. yego kibi byuma rero biri gufata amajwi. Ariko igihe tuganira urumva ko nyine icyo tuba dukoresha ni ururimi Imana yaduhaye ruvuga. yego Ico gihe rero hari message, ni ukuvuga ngo hariho emetteur, hakabaho recepteur, hakabaho noneho kanale umuntu akoresheje niki gikoreshejwe kugira ngo message igera aho nshaka kuyigeza. yego hariho ya message nayo contenu yayo ese imeze gute, icyo mvuze ni ikintu cyiza, ni ikintu kibi. Nyuma yaho rero hari icyo bita feedback, hari igisubizo yego kiva kuri recepteur yumvishije nawe araza gusubiza. Ico gihe rero iyo bitakozwe neza aho niho ibintu bitangira kwangirika. yego urakoze cyane. Ubwo igikenewe ni ukuvugana, ni communication y'abubakanye, mbese umugore n'umugabo. Kandi buriya iyo habayeho iyo communication urumva n'ababana mufite biraborohera cyane kugira ngo mubatoze uburyo bwo kuzaba abantu bakomeye muri bwa buryo bababona mubanye neza. Hama ikibazo mfite ni iki ngiki, mutumirwa wacu, ni gute imiryango cyangwa se ni gute famiye yabana neza kugira ngo n'ababana bayigireho bazabane n'ingo zabo neza, cyangwa se bazakure neza bumve yuko nabo bagomba kubana neza naho bazashaka cyangwa se n'imiryango yabo bazagira. Murakoze cyane kuri ico kibazo mubajije. Buriya ibyo abantu batwigaho, yego, si ibyo tubabwira tudakora, ariko n'ibyo turi byo tutabivuze. yego sinzi ko abantu baza kuntahura. Ibyo abantu batwigaho sibyo tuvuga, sibyo tuvuga, nuko tumeze twebwe, nuko tumeze. Nuko uvuga iki? Kuvuga cyane ico utarico nta musaruro. Ariko niyo ucecetse, ariko hari ikindi kintu abantu bakuziho kiravuga. yego Urugero, kubwira umwana ngo niyubahe mugenzi we, yego niyubaha abakuze, wowe ubwawe hamubwira utiyubasha, yego utubaha abandi, wa mwana kuramuhohotera. Ni ukuvuga iki? Mbere yuko nimba nshaka ko abana banje bagira education nziza, bakubaha, nje ubwanje ndiyubaha, nubahe madame, nubahe babana. Erega ubundi hari icyo dushaka ngo abantu badukorere twebwe tudakora. Kubwira umuntu ngo ntaza kubaha nuko utiyubasha, nawe ntiwiyubasha. Nta muntu wiyubaha busuzugura. yego Ariko igituma abantu kenshi basuzugurwa nuko batiyubaha, bisuzugura ubwabo. Kwisuzugura ni iki? Ni ikoze ibikorwa kitarico. None se nimba ntubashe madame, abana babibona, nzobatoza kubaha abandi bantu nanje ntiyubashe, tubashe madame. Madame we ndashaka ko anubaha njewe ntamwubashe. Ibintu byose rero bigenda bifitemo amaraporo mutuelle, biruzuzanya. Nimba nkeneye kunubaha, njewe ubwanje ndiyubaha nkubaha. Nimba nkeneye ko abana bubaha, nabo ndabubaha. Nimba nashika nkaba ndi umuntu uvugira hejuru, uvuga tomboka, wotuka abantu, ejo singomba kubwira umwana ngo umwana niyitware neza ku buryo hari icyo mukuraho, ariko ninko kuja gusarura aho utahinze. Ibyo rero ya communication, ya respect, kubahana kw'ababyeyi, tikugarukire ku babyeyi. Nubaha abankuriye, nubaha abo tungana, nubaha abatoya. Ico gihe ibintu byose bizagenda neza. Wenda ikindi cyo kurikiraho ni confiance, n'ukwizerana. Ubwanje niyizere, nizere n'undi, nizere madame, nizere abana. Ariko kera ibyo bintu iyo bigenda bigira ingorane, urumva ko nyine hari bitagenda, kandi izo n'imbuto tuba turi dutera tuzosarura nziza. Nimba twateye nziza tuzozisarura, nidutera mbi nazo tuzazisarura. Yego urakoze cyane.
ikindi kibazo numva mfite nakubaza ni gute cyangwa se ni gute ababyeyi iyo ababyeyi babanye neza bifashika abana iyo umuryango ubanye neza couple ibanye neza niki bifasha abana mu mikurire yabo cyangwa se mentalema niki bifasha abana kubana neza kwacu icambere ababyeyi bagomba kugaragariza abana n'urukundo yego umubyeyi agomba kwigisha umwana urukundo ariko ari uko rufite yego ikibazo nimba n'ibintu byacu bitagira umusaruro nuko kuvuga ibyo tudakora ni nka kwa kundi bavuga ngo c'est prêcher dans le désert muri désert mu butayu nta kintu kiba gihari ntacyo uhawe ubwira cyo kumva nimbwira umwana gukunda abandi yego abona ko njewe na mama wiwe tudakundana ico ni ikinyoma ariko niyo ntorinda mbivuga ariko ayibona ko dukundana wa mwana nawe azakundana umuntu agiye agira ibice byinshi hariho dimension ngi physique hariho dimension spirituelle hariho dimension intellectuelle hariho dimension sociale dimension économique twe duhagarariye kuri ibyo bice ni ukuvuga ngo urukundo rutuma turera abana neza yego tukabitaho tukabakorera ibikenewe tukabagaburira tukabigisha ku mashuri meza tukabambika niyo bagwaye tukabavuza icyo ni igikorwa cy'urukundo urukundo rero rutangira kubonekera mu muryango abaturanyi bakarubona iyo twirirwa mu tuzi bakarubona iyo twiga mu mashuri bakarubona amatorero tubamwo bakarubona ariko aho umuntu atinda rero ni mu rugo ibintu byinshi abantu barabireba bakanavuga ni nk'ubu iyo usanga abantu bavuga ngo ese abantu baraja gusenga abantu bari mu matorero ariko nta mpinduka titubona umusaruro abapasiteri ntako batagira ariko reka nkubwire ngo umupasiteri ukomeye kandi simvuze ko hari uworosha cyangwa umupasiteri wa mbere mvuge gutyo ni umubyeyi w'abana mu rugo rwe kuko babanta batunze ubuzima bwose ku mashuri turahaba umwanya muto ariko aho dutinda ni mu ngo zacu mu rusengero tuhaba umwanya mugufi aho dutuye n'imiryango yacu rero umubyeyi niyumve ko niwe d'abord cyitegererezo c'abana abana batwigeho imico myiza nabo bazoyigire umwarimu wigisha umwana hariya umwana yagiye 7h30 ariga 12h cyangwa 13h arataha wa mwana nutamufasha gukora DAD ni ukuvuga ko nutegereza gusa ngo ibyo yize ni hariya ku ishuri naza mugaburire yoge ajyame abyuka kumubwire ngo ufite note ufite DAD arabyumva uzana turebe umufasha icyo atumva umusobanurire urumva ko umwanya wa hariya ku ishuri ni mugufi muri eglise naho tuwa